Kristiante torna achol lo. Shileng awangin Khawvel in Kharkipa. Punkhom thei ani lo awangin Chanchinthar po in online streaming mangin inkhom na anbuat saya ni ma sila China a Kristiante chuan chutianga live streaming manga inkhom pathian thu shil chu antive theilo ani Jiangxi province a sarkar pomlo kaushan pakhat pastor chuan kan inkhom theilo awangin February ni kwa khan live streaming manga sermon ti chua atum chu sarkarin minute somni vela ati top sakmya mai ni in asoi kumsang ni somparia Chinese dan chuan online streaming manga inkhom kaushan thil puan chua chongchai Bible chiarle thil dang thuziak mang emo thala kani emo video po ti chua akhap ani chuwangin hehun harsa a hian China arin na a kan u naute nek chepin anom na sa em ani Open Doors USA in Atarlandanin tuna shileng mek kai mu na ramzinga atlembera ramsomni pangate hi Kristiante ti dura na sat na ramte anni a andin mun achezwal tak zetani ti in Open Doors CEO David Curry chuan asoi heng North Korea te Iran le Pakistan ate hian ama achang rengin Kristiante chu endong sa anni a phatsan tu le mrin omlawa nga isa anni a chuwangin tunlaya harsatna hian aranglama chanpui an ngai bik ani ati Kristian tlem na ramshang shanga eile in tuwa te in enkol na chungchanga te Kristiante chuan thlar shan na antuar na sa ani Nepala po March ni somni pariat khan police te chuan Karnali province Surkhit district ni si kaushan biak in compound gate in kala chuan lut luin an pastor kumsom ruk pakwami Mohan Gurung Solomon Gurung anti bokle biak in compound na omve Kristiante chu engange inin khom shileng hi kaita ula iswa hian achandim don se umni ti in police officer chuan apua inkhom buat saya min pu na chu inkhom lo thu ka suin omzia omlo achan chu min man tumsa anni awangin ti in pastor Gurung chuan asoi sarkar in March ni somni pali a lockdown na puana changin inkhom na te chu chul ani to a gate po kan kaltlat ani ti in asoi bok police station a po officer te chuan I am ni cross up ama po in chandam theilo ani a engtin nge he coronavirus laka hian achan himang che ti tein an khum thu asoi chungkwa omkhom mai anni thule inkhom na anbuat sai lauzia asoi chungin kutkolbun tirin district magistrate hna shwai ani a medical checkup te anti sak ani hemini thau hian Surkhit district Karikola area a pastor kumsomli parukmi Prem Bahadur podiklau taka puin an manve bok ramdang rinna choi sanga Hindu zirtirna tiborba nga te puin iswa chu pathiana nilaumin ti in asoibok Franklin Graham chuan tuna shipuileng mek hi Khawvelin pathian anuchon awanga thleng ani ati Evangelist Ropuile Khawvela chanpui ngai te chanpui tu Paul lian tak Samaritan Purse Chairman Franklin Graham chuan Fox News tana Jenny Piro in akomna a Khawvel chu swala atlo in pathian nuchona chumi awang chuan hetiang hi kan tongta ani ati chu wangin mi te chu chongchai turin ka fuya pathian chanpui na idi lang u atibok Piro chuan ani engwangin nge hetiang hi pathianin athlen aphal ti a azo na chu hei hi pathian thlentir ani chu karing lo ma se kan swal na awanga thleng ani ero karing pathian kan hoisana alaka kan swala chu wangin angai damna kan dil achul ani ti in achang chu Easterin atumpo ani a pathianin Khawvel mangai ema chuti chuan a fapa mal nei chhun ape a ama chu tu po aringa piang an boral lova chatuana nunna an nei joknan ti in atumpo ani a Krista chu miswal te chandam tura local ani a ama kanrin chuan ani chuan kan swalte ngai damin kan thinlung atidam anga kan nun chu atidang lamang atibok Franklin Graham hian America in swal an choilar to awangin vawkha na thu alo soifo to china ne in ang in nei na le nauti tlak na te dan anga an pom awangin pathian rorel na alo thlengang ti te in asoi to chin ani
kumsang ni som paruk in thlan lai po khan America tu thluk na campaign buat sayin US ram chu azin kwala an vote manga Bible lut na la let le turin mi puite alo fui to chin ani